Topping goro bu koro je kide wale jan tan dong neni doran kon nuere tam gon no kon tege ne la mala laro kon te kon keri kon nuere jan pen kono shu kono so and wale che goro dong da kon ras ke kwiri ngde shirka to ko jiram kel kan nuere che pis ke Ethiopia kan ngi tin to ka ji gambel amane so Sudan bon kujimi ya diri man lat tin guji halari ke long ka kon ne tin chwalu nuere men pen kono shu kon kos me gui kon gambel anta kamber kana nuere take a huge difference in development mi jillan lo ko so Sudan yo ka county nuere kana county ne jana ki county ne ko kenenti te kan get difference mi didalo so omud kan kon work in that kind of general jana man talk specifically kan ngune la rigo ji shingdan kon nuere. Yeah, chỉ nói đến thế thì lần coi chỉ coi là right cái chân chân mà nè. Nếu cái trang ấy còn of course take cái trong one lần thì bên đầu rồi nó bị chút. So Mhm. overview mới cái South Sudan role nó ra cái đó. Ajan gua mitel pitu go tamatka, ajan gua mitel chare, ajan gua mitel duel gor ne, especially duel gor ke long many char be role nó ra gua the mistake duel gor kamo. Tel gua especially cái university level tel duel gor to go to te kono long ka chara bono ngode dorana long but me jinu ku je weekend go to go ken ke Equatoria ke gwa te jang te kenten kan diala te mate ka hospital te ka duel wal lat ke chara ken te man ka gat ken ka duel gor ka gada prenal ka kan ti gor long te women ka gan wer ko kan montana amana den me jinu bi ke Ethiopia Mhm. gambe lan ko ko le ten Yeah. so mi jini wi kaja nuer zun man kula gwa tu nuer ten ajen gwa me kana chuba long dub ani nga jete ne ka war dana te tel dubata ha Yeah. me guji piu ne ka gambel point and take a problem Mhm. so me guji hospital dwel wal nga ji dwel wal kon jega long kune dile la liu ka kan dwel wal gambal kon tu nuer riu na ka ko dong cha lu ke lat ka le doctor lu ke lat riu na dong wara ne ke jega tet so jen situation no man but to ko man kula ben ko question o ko ngu ma to ka te diala te no right chang even education wise ka jen zunwer di re gjo jega long so talat kan wan ka rekon ka ring nuere as of today man yam a political disorganization ala political konware telemulon kona kalana migweje ke Ethiopia ka kon kona ka ni changtana ka te tu ci kon te gut position de da chang tu kon gut kware te de bona telemen latka eh ka ne kon ci karo den ma lese ne ka jen gambe le me te ne kon ci karo den da so political disorganization me to kon jako ci kon ben kel ko dong de kon te ko objective kel me de kon chuone ne kon de kon fight ke je ke de kon gor bu kon ter so do ko ra ke jokel mi jinu wi ka South Sudan just minin um ka kuma ti kon ka politician ti dide lung te yuas ka kujami ko bi ka kon bi ka kon nek right mi jini nyogi ka gweji yo ti kon ka ne ti chi kai do ti rebel groups ti kan ke din ni ken huh? ti ayo ke ti political party ni ko ken ti ken tin so mu gweji ta chi koro dan da ka je rar kuma karo dan ka ta na ka ka kwi kuma ma yene to de yen wona Mhm. مش أجل political mission kel korade مش أرودو ndagno tana the kwijane tana the kwin were tana chigro de nda kwin ko ken chigro nuwer pangen chigro moy gut ken so go South Sudan nuwer I think they are taken almost 22 rebel groups ton nuwer ke more than 10 rebel groups ni nuwer Mhm. yeah. But they are young one then they estimate but me they are just like 3 years ago. Jan ke tu ni mun atamane ka tun wana long they are just take a warga mucha tanya tana ko tan chot ken bata long but te Yeah. tana te ne de chungwana chicken go ne ti 22 rebel group kan were ti chi warga kula tanya big let ke 22 Mhm. so me gujene ti chiro den daga no. Hmm? Tele Mhm. gwa me de yen wutin like tele me de yen ngol luang and me cha rodun kula mat dong de yen kula jalga tokel de yen something de yen kula aship kono me metar ka me ka tar ya ka panna political disorganization again and now mission were chicken chuko ja ke Ethiopia
mane Gambel jentel me no ka Ethiopia mane South Sudan jentel me luan kon lenona ke jeno to kon pin nada to kon pin ber to kon pin jana so tele me luan kon ka lene kane kon jen guje naka no kon go mane lalje e kuma jen political disorganization mo tele kon got ka kuma man do dien South Sudan rega to South Sudan kel mi ci chiang no ri che yar gwa da to kontin Ethiopia ajan South Sudan point wona ka kam ne ke South Africa ke le wona ra rek South Sudan ajan mi cho point na ne wala tan dan ta man dong da la da gwa ka South Sudan but kare South Sudan ne dan che kon jako ban robar wit batan nan bu ro jeng ni win ko ken so man da man no che ne kon tu wan long che ga jaka kam ne so now ne kon mene ngane kon to dong de guarde na le de ka chege jako bi go to ke kamne chene kon to politician kon to go to de ko lon ka le de ka chege jako bi go ro bar rar win ko ken ki dong bi ke chege jen East Africa de den so rega mene uh chene tungwan ba chege jako chicken billet ngane tungwan chege jako chicken billet men yam chege jako chicken bi gar ko tele ramu bijila support then bidwel gor ka be jek so mi dwel gor jek ma bro de long de ba chiro de long you know katel dong tel gwar den gwa madi newton dong yo bishu goro di lo joko sa Sudan di wokor tishier te ngi jre sa Sudan te ngi na re ro nware ke generally tam seno mo re sa Sudan man do den o chatana tang mane tungwan ta ke South Africa bene ka karara te ne ka bene ka America mane wona ko Australia ne chaga jako char kano one day bo let ka South Sudan ko ken ka dong so the no dong bungwa baro do mu object mu do den ko okay mu de lon ka lan man na bi go jako okay bo ka South Sudan one day so chicken tere liep kana mo atama ne te live be South Sudan ba independence now chi South Sudan ta independent te nyogo to 14 years to kurten rama bakula lib nungu kachirun ka wona kan gato um so man the jack rawti jack religion kan education so muguro de ka kula expand yo dental malare cha ko tung lelo wonde mention again but yeah political disorganization kan rega to South Sudan kan dual kot ka dual gor ka or kide lele lack of education kan tako changen no dong banapal tan jalore ke religion changen no dong banapal deno bangwan lat so titene chika society dan chicken yar kan for and chika contribution me didlong yamagore I can expand on each of them telemalaro Yeah, go Johnny, chi point to go chi can mention point to did bolong to go to go ji chang dan kon mer kon dial. Do not the taking down the political follow up question chat kam la ta kon a political disorganization. Na moni nyak me cha ban jako de ban generalize te keret la mal la ka long ani to wana no kon no re chi kon ro dan daga long chi kon jel kel ka do kel and wer kel let's say tinela wen wer kon wan wer something like that. Ngede pujino nore hotel unity kakake jen jaga ko become weak in every places tenta kenten kami jana nono men jago binore bikarodian dark engu what is the cause ajen ya janga dum galu so malade lan wari chicken jel kel ajen ko kole lawo ko social media en war jel kel so man na man pen kon jal kel o ne tungwan kui kon ma kwai ka magor kam right mangor ka okay I angude kon jal kel chita mi jojo ngude kon jal kel ngu mat kon ko chikina rodi na mat bang ko kananwa right so la naro de mat ko take objective chemete mala de kidwel gor de ram let kidwel gor de nero damat now de ne jal kel so nuar kwit ken mangor ken you know tangwan the book brahma bi chu gor ko nuar bi gor ko nogi bi gor ko logra mi right cher me dong take ne dangro chaga yaram kel brahma chu gor chi guru ko take mo gwa mo belad walongu just guru ne jabang so ka Ethiopia la ke gambe la mandan ala ne kon and we de chuda chubade kan ngune jelle kan ka position ken ala ma de position nyoda ne
Mhm. ajen men tin la jiga me la cho la gwa ram ka nagat ajen ram ka nagat system dan chana ja ko chang na ka nor gwa mo chi bilet ko man ku focus ka jo bram nagat so na mane che politician ko na gambel cha ka dak chicken bi jal ko objective kel ha chaga Mhm. ja ko chicken de men ben kel be no ke ko no ngumo gor ko no gambel de ko no mon mala de so mi jini bi ka South Sudan ajen the same thing ala guji political party to want to create no. The Mhm. only reason korada o gora no bate guat ko kuma ba ya kwer ba mo kwer mo wa malat ba okay ko ta chamal chalan rame alal ke la vice president ne ma alal ke la vice president rame lal ke no ajen guji South Sudan ta mana te ke kuma ne de jetu chomwan Mhm. ko kan vice president dial kon tiken ke ngade ne ken tiken ke ke community ship ne ko community ship la chal ne jen ko nam ko ke ku mene ti shiru den kula mat kel ci ko position ci kan kula ter jen so na man la ne ko jen tere nuere ko wada Mhm. jen tere no jen ci koro ci no ci goro den ndak so na la no ke an chan ba bur chan ba gor ko ngu bo ya urun ba ya kwer ben wi ran ko arabang so tana ja ko ke gwi ram no tode gwi ram no namde gwi ram no ngu mu bejego so se jen ko ngu bine ke tego ngu bina ken ngu bin chang no bi jada ko so se jen ko no gwi ram no so na mane ja kon chu da kiram lel dier ke ko yo ngu belel ajen guji nika ka nuer community nti cha ben chagrar gwa mana Mhm. nguji chikro den da the same way ka US ka Ethiopia mana Australia tele Mhm. tele nuer mala ro den mat kele na ibi gro ko in kwer kel chikro den ret bina to kriu den ajen politics ko rane agwor ka ngak ngak agwor ka ngak chande jen wi ko ngak chande mede ti dia lo no objective bende ka kwer kule jekaja kimende ka tibi kwa mweja kwikene chikana bai mit Mhm. objective mo bo kon to ku nware no modero kon mat mi gwirano ke ga nware ba tik dien ger ci kon chu ke kamne tel ci gat kon ci ken gon liune kon ke boat na ko kon ber na ko kon jang na ko kon shilungne chana rudan gor bu bi kon mat na ma dere ne dal dere ko kula no du no men ci na banda wo gwira man men jega cha ne ka gambele ta man la na na ke la ti na yi ran chenga e ran chenga Yeah. hello kan chu nuara kan lan yam so na mane ajan mi ci kon ben dag ne ka I think ne 2005 abin time and cause no wal chen lai ling nuari bum ko ki Yeah. nuari ki bum bum long yes no malat kon bum 1980 me kan kwar kuma dial ka nuari kan ne ki Ethiopia wona ka South Sudan ka nuari ka ne te la te ka military ka ne te kor ka jel kon ko duop kel duno me shi kwen ta ben 2005 ben in tamane chana bandaga yo chana bandaga kwen chana bandaga kan position ne jen me Mhm. guji ga nuari ka ro diena tamane ka kan ga ne rai South Sudan mene rul buñ Ethiopia point man ci kon kwer bi jega je ka kon ko rodan e ci ma o dung ber ko ci ko rodan linkel ci kon jel ka tokel so many jel sa sudan again the same thing gu ira mano go ba kwer ba je e ci ma o bu gan wer dul gor ke je bi ga dul wal je bi ka bi ka char to go bi ka nge je bi kon ka pi bi ka nge je Mhm. Yeah, Johnny, key point ago, you mentioned long, and then and they take economic status ka kon nore. So, I'm gonna to one me jine gweji wheat and chirodi long karokin economically, and then michi bomb economically, military, be bomb on your be security will be ensure. Ka kon, mi kono which kon abo nyoken regdan kon norabo, like gweja ta kon kerek economica, cause and telecon business to dit long to kon kalat. Kajin michi take a business michi lad that's mean tiga yo michi take yo buku maji gor ka be yik take a voice kajin one del te lat kati. Um Gwedu, what's your take on it? Because in community level, let's say ka Ethiopia dan ka Gambela ta konten. Ngupen kono da kon economically stable people te dong da rodi long ala ken poinkin. exactly so ngade ne ka dang raw kon poinetin jak dang raw kon ko kan dial ku ka connect so rawten jak chen laden religion okay Mm-hmm. man Yeah. nyam ne ngwan chiken ngajo bidong palijin bang
right? Ci kono gwe te ko dungwan to tok te dungwan lat ka ewo ci kot kon kam te dial de kon ka lat de kon like to kon ka agriculture to kon ka piu to kon bele de kon ga pi nerun de kon ka produce a lung a de kon ga ka ne to ko ken so ci ne tungwan ka ro nuere ta mana kana gambele wo ci gan gwe no ko kon chana a pal kon din bu ko su dia dal ka dino dong de kon pal ka de kon let dong de la ja tim no wal na pal ko bran on pat right la fasting ne tan mi la ka al ke ko bran on kula pat dino Yeah. dong bu de bum mi ci ko ne bum long ci tam de ci latin ka pal bon ko di tin ko ne de ko loydu se chapel la raro de chapel ko lo ra responsibility ke no ci ne dial ci ga tel tam ne tene na lo ko ne lo dino dong di le ku kidu ci tel gwal man da dena education la dul gor men je ko na ci mo kon empower me de kon ja ko de kon independent economically ah la je kon dul gor ka wona tin tuna ne ga degree ne but chana mo skills de jan ne ka jan wi ti dial ko ne ne men chup ko we karada man ko ti dial produce ka ja a lat ngwana wo ba ngwana ba kalat ka skills to win na right so mu chai kam door gor war ga me ka bi wo lwang jen skill sana ma ti ke skill ko di do di gor me di turbil di lwang ka lana di part di ka assemble di ka mat ke le bi turbil belat again skill but skill ti teleka chang gan me chi computer science cha gor ta mena cha website cha dem create you know so Yeah. so me la de ga man ka jen po ni economy ka o man nyam economy jala freedom nada jala luar nada ala mu kwando mu jalim karama da den ki mun lo gane jiga kwan ci lor jirama mu ka ke bi do golka mu jiga kwando golka mu toje da rama da den ajen ko jirame dependent ya Yeah. ci jin economically independent so economy jen mala important ma right ka win mo na mana ona ramate yo to wan dia jangai kon ne ka family ne kon ramate yo to wan jara mala question changa jen ga da job right so now muku ben kan wore ala economy la ledere mala la gur bi mal kon ben ken nyam bi economy ba kula ben so yom si economy to kula gwayo then bi wij ba kula chuk bi ba ba chutel bi dul gor ba chutetin bi ngi ngana mi di ba chutetin bi liya ba chudak ba ti dialtin gor ko lat ka kawai ba kare ala but gwati to kontin kon wada tele kamal gambel tel malatin jala na nyin ba pel bna le nyin ba pel ka chebe mun to kus ala kan ti chale tribal conflicts chika tu mi gu ja africa ke lu chicken tu you know lawa dung nuer kan ber dong ba togurun ba togane no that dong de china de nyin ka kor pe nang do but it's still gonna come mi Yeah. jini wi ka South Sudan bano te ate muku lo job wi woje dabjetin ku business lu create mini charte dare le no Yeah. chede le wiji bukana na kre na letin chede melet wi chane ga tin de kwa ku lo kok ta ka displace right so admi me charte ka mal yan na tele mi chale economy me dem melet de chang tungude chana wi te nyente no wi rarate ne tele ramade we take economy muku le jan so to your point na allow we down tele mal kon ideal tele kon mal but kel grade o kon to con get used to core you know ni ku chen toni ne gambel jeng toni ne so sudan ci kon ngi ala ci kon le gweje ya te ga metere but ala ngwane chang ci la tan business ta ga gambel that don't will collapse I'm telling you te tungwan long factor tungwan jang kukur kel metetin ko de ngwan de ga ko di ngwa de ga imported nanga ka di nanga gambel ko do right so nyok ne tungwan ala knowledge ki scale business ka wo di tene ka run wanga wona ka tyang nyuru ka tu be ko talung jen guje tumne wara tungwan ke business ne ken ruden ci do ni run to chop
Yeah. let's say this to well Yeah. this kan kana Never. Yeah. we know that naka jan gambela dan la Mm. rana le ko gwato ko run dangro Yeah. but Yeah. you know, so ko quite telana business mindset you Yeah. see atamane chikonte mun midi like kana gambela we chikonte mun mugame de pit chikonte karej Yep. ka mu kon ka pit a bika like bu kon ka ga pit the long chwal de kon ko yut ngwana kon chwal ka gambel lenye ni yutin kapka a teacher Mm. lenye ni yutin kapka ko ngwana point na chawon nyal ko cha ngo cha produce ki economy miti yen ka tungwan miti yen ka kwak tungwan to ba ban lel la ku la wen la ku yelung chita miti changa na wel di ko den biga tet ka ka to dit bikan bel numre gambel chwal lam telling you that oga kudde bira mera Yeah. nte te kinungwan te wich now ram kamne kinna jongne be chwal be kulo kogde so chide min survive ka right la Yeah. economy gura lat to gura pal to me Mm. okay gura lat ala millet kon ngak ajen bu kon kula economically independent banna Mm. kundan ko ngunu kon gata dial banna ko kula kok ban mo ko kon numni mar no ngunu everything kan ito ko ken cho kon de menang nyam ko ci kon de mo lar jen chui ko kon lunga you know ka jen ci ito wan bo ko ci kon chui de na apply ko dol gor kana de ran lo wujmu do dien de ngule tede ci wina to get wa okay budunda te bang yo bugu te tele mo lorod tana alib kano sa sudan mo wote malbo wij bo let it has been runtu wana tamana ko kui kono bo won nyam korundi so no ma chabe tere tam na Yeah. so Yeah. millet kona ajan Mm. de ngade bena but kata ta no rejata ko kon chan along Sure. Yeah. in fact we mona mane ko kon ne tin chan tin pinyalong riudan wana ne te ka kamna de ne chingre win you know Mm. ani la no we barai kana de business ne chak bitana do igore kinu te jende baran jogo mugori kinu te jende ko bi business be chak tele business blon kala na Yeah. ko ci yu di alto ci go di to gala lisro dan di to lo wi ko men ngana ma da grow mala buñ mala kana be kat ka gambel bi ko bin succeed gamelan buñ tin let Mm-hmm. tete tung Lincoln politician ko Lincoln ka yo you Yeah. know True. example ke la boñ la be niga 2010 be ben be ching dor nuara mo tawde na bora jor duel mo tawde na be ching ten gada business ba dang bala kwen ba bat gaten yo mi ci tuk de chedi de long ba dor nuara ko medan be ger bo gwado den bo Yeah. jur ko turmi ba nuare jure chiender ngude Still the same. chatale gara jara Mm. me wal after 10 years you Yeah. see so china de chok ala china de chok china ngene ko benalium ba ngone le jangwe ne te dilim ka gwe keno jirama tarar wa me jinte yo ko ngone um gwe keno anama cha jen ka gambel cha jen ka sa sudan cha yer cha ngo dong jen bete kulo go so ya ka kene to ka many factors kan ti jakon ko chikon be Mm. economically independent Yeah. kitungon ka chikon go be me longa talk and time Mm-hmm. Johnny, 2 points did you mention? Longer point so can go to the address or the young than corner. One of them is independency because mangai corner down. Lati runu jan one lati could cheer more. Kang what about don't leave you to jack a jikamet kama gola need ko kenanti, but you still depending on them. And your bantam we con dur con nort into gambela. Don't that answer ka nate to bad deck to the pin there to support bo. Nate or don't tell a let, but liapan agent the most kelm. Don't at 30,000 ram kelm. Yamaja banda ya ban werping, but tell kelm there or the cab nano leave your body in the jandang dog ba latchen or bacola banana. Nama appointment in Magoro, the con which con the albanyok. Take a lateral mentality shift con mentality shift con in every section
gor kon meset ken man duno ngot kan kon dunan gagan ta beje moj ka bankos titi ci kon ka lat pinya ri content ka kon ketin nena and ta goro you will be the part of the solution ka goro I'll be the part of the solution so an babur ngode lado ka ko de meset kan mo de longa gir jin wara kan jin troll ngode lado o de that want to sit ka da ka rodin ger individually. Yeah, a question go along. You know, ka society will be paid. Chi ram kele betung one lot. Chi jin dia politician, ka jin business person, ka jin ngu, ka jin engineering, all these things. Chi jin dia ti dial ka ke. Okay? True. Guru maluanga kalenum. En maluanga kaleni la cholana. Ba tamda, ba jalatin, ko ba na lokaja. Jin maluanga ala babur, bi tamda bi jalatin, ba na lokaja. Brahma da dien. Like, min bidi na loka nying dol gorka bina loka ka bigat kon bika advocate bika ngi ka dok to quicken nga ki bika jako de ka bang to dong tel ka ki dong ti chicken nga jek bik de kan nga jek brambo longo der de ka de je pur de medit me che gor te ka nget gor ko de ka de ka ala ka de be invest ka agriculture ko der ka wanda ka jakret de belt one produce de ga bin ka ne kon began me ngi yo denying development ka de ka lade de ka technology ba ho bona ba technology be create ba tong nam ne ko ngune ba curriculum ne to ko ba ka create ko ba society dan ba ngi je ramat ka bang be ben ka experience bang no ba kon be lo ka je bramadi leadership mo ga da na ro da na ling latin gor gat ka der ko wala let ramana ba ho ka jen position ma be na jo ka de na trust ko me an kwer de na ma de dal ka de dal ka de dal ka na so Michigan division of labor man to con a lot again me do society down there chuba you know ne ka ta to wan to we ja de lot ka te le de lot ka chan ka de mun long alain chi an ti dia ne jan ka chi jin ti dia du no gwa to do mo long ka le no ka jan ta mo me jan gwa di tam de je investing chang te liu kwa tung wan malung ko di na lo ka at this moment bang na ka chi o di guru yu guru ma to da lung ka la no lung na ka ba contribution be mi bala mi le ne dia lo gan wer dia let can the same thing when society dan der on nam ko situation of the content is a beyond capacity ram kel ka konaje you know ko dung mal kan me khana ko le mene me let citizen ta paz you see buguji ka technology to kon do jok kon chak tele basic need ka kon piu telecom du telecom kwen telecom internet mo go ka win monitor mene we ka direction ma ko grow so fast when can deal the chinen gwa the teeth no no which is chobode buguji wuje dan chet ke South Korea lat kene je tiri jiga tungi di alter run every day bunu natin charity kon lene natin bani tin let tax ni tele ni chinga jo ti dia lat kene ke lo tira makala da so to bang ni dia la kon ne to ko kwan ne to ko no ne tin ko ti dia ti latin ku wi le ran lat ne ke tet so ne mane mete ka society dan de no dong biran te care ga to chubadek to gor de ko gor but chidi cho gor ke na ngare ken kure lel ken bang ma ala tel tel ken so at least there to ka tel ken ka to de kana lo ka you know chane ken ka waina waran te garo ga jok chang di riang chang ga ja ko ai ka nyur chang ko ta de ka ko no ba ken ka muy le te tiana ko bi ka lat bi ken ngi so na mana to kon ja ko ne tuan bi ka dependence you know bika dependent ne ko ken la chira na guji da te ka malwanga kalana so ka kan ngwana ti ala ka kan ala ta china rodin da jare kuma ka kana rega to ka South Sudan kana dung lwa ko kana tel dol gora mu ga ka kan ko su society dan che chonopin you know che chonopin lo changa jini te mulo na jeta te training ni jini le de tela ramada no
Yeah. Kede ti kan jak wit mo na do dia na mako ba chok. Mm-hmm. Johnny, she loaded the long along. Ngaja she time run check cause it's limited. Take a point to go Rodok on convention born in Chet convention our key religion. Is one of them. Yeah, Doc on Igor Gukido, no, to what extent is religion affecting our community, affecting our society? Mano tel will gorobo to what extent? Titi, gwaje bukoro dan mu ke chang rodien ko sijen gudena bukoro dan chang rodien bukon ke which deeply amane the case of dependency. Gwaje da kon which ke chang rodien July the long chol ko si tam si allocate ko be rice ka you be part of the what went wrong initiative mane me let ke ko ngune chi dwaro ji community ka dan ko da kon ke kule reach la kon ne July the long chol ko si ta tam kanen ke Lote the long ko ti khala. ga Ani chala ko dire long tay kamal ba college.